تماشاوانên hêja û birêz, em dîsa bi bernameyeke din li ser ekranên we ne. Wekî hûn dizanin ev çend program em çê dikin, bawerkirin û naskirin. Îro em ê li ser mijara biriya baweriyê rizgarbûn û azadbûna ji hundabûnê û ji mirinê. Em ê li ser vê bisekinin. Wexta ku em vê serekê dixwînin, ev tiştê bîra me wekî hatiye nivisandin dibe, çunkî Xwedê wisa ji dinya hez kir ku kirê xwe yê dayê tenê da, ku her kê bawer bike ûnda nebe, lê jiyîna wî heteyê hebe. Hat bîra min programên du programên berî vê. Belê. Programekî digot bi baweriyê rizgariya nazaya ji gune ya dida bi baweriyê rizgarî û azaya ji şeytan, Belê. eva jî ji mirinê û cizareta hetatê gola agirî ndabûnê. Bi rastî bi baweriya navê îsa meriv ji gelek tiştan azad dibe, ev her sê tişt tiştê girîng in ku hatiye kevşkirinê. Gelek fikirên kûr wê de heye, çi ku ser ndabûnê tê gotinê ji kitêba Yuhana 3:16. Belê. Vir tê gotinê Xwedê ku rêxayî tayê tenê da, ku kî baweriya xwe wî bîne inda nebe, lê jîna wî heta hatê hebe. Demek ji vir çi tê femkirinê ku her kes para ndabûnê ye, heger rema Xwedê nîbe. Xwedê ku kurê xwe neda, her kesê herin ndabûnê. Li gora kitêba pîroz heye cehenime, lê heye gola agirî. Meriv çaxê nû dimirin heger tewbe nekirine diçine cehenimê, lê ji cehenimê wêdatir pey dîwana Xwedê ra, roja dîwanê heye. Wê herin ndabûna heta hatê, yani gola agirî ya cê cizareta heta hatê. Hê giran e li wir ceza ne ku cehenimê de. Hinek difikirin yani cehenime ya heta hatê, lê kitêba pîroz aşkeretî de dibe ji cehenimê mirî hatine derxistinê, dibe cehenimê miriyê xe da û xilas bû. Li cehenimê de tenê meriv birihin. Qalbê wan yani caniya wan nîne, laşê wan nîne. Lê pey dîwanê ra nivîsare ku hem yên rast hem yên gunehkar yanî neheq wê laş bistîn, laşê rihanî ya laşê ezmanî ya ku xilas nabe. Ti car narize, namire. Ji bo wê yekê gava adem guneh kir, dibêje Xwedan bi şûrê agirî xerûbek da ber riya da ser riya berberdara jiyanê got nebe ku adem bê ji wê darê bixwe û heta hatê bijî. Hinek dibêjin çima bira bijî ta, lê li vir sirrek heye. Êdî ew gunehkar bû, heta hingê Xwedê riya dara jiyanê da nedabû. Adem dikar bixara neçibû. Lê pey ra ku bixara, êdî guneh nava wî de hebû, êş hebûn, nexweşî hebûn, hema wê bi wî cûre û bi wî awayî wê bime heta hatê. Xwedê jî nexwast ku ew nexweşî de bimîne heta hatê. Rê dada heta ku rizgarî çêke. Rizgariya xwe çêkir, niha azayî daye merive. Kî dixwaze bira qebûl ke yanî hilde li ezmên de heta hatê bi laşê ezmanî bijî, lê yên na bi laşê ezmanî yanî laşê ku narize, xirab namire wê nava agir da bimîne. Ew laş
خلاص نابه تنه لسر لاشی حکم دکه او ایشو yani نخوشی جبوی وکی جوی نمونه کف شکوا هگر رام خودنی بیا هموی بچنا اندابونه لی استره کردن چی خود ده کف شکوا جوی اندابونه تنی ریکه خود اصلا دنیا هست که حتی کار خواهی تای تنی دا بکر خودی تای تن یعنی عیسی مسیح جندابون رزگاری لم یک بلکی بیجه لی از چاوی رزگاری هلدم از چاو بکم ورد باوری که کی باور بکه اندان نبه یعنی یک مرف باوریا خوا چاو عیسی گوت باوریا خواهی بینن کی جان خودشان دیه یعنی عیسی مسیح بوی آوایی مرف جندابون خلاص دبه خود بونا مرنه گوت جوی دار آزانه بونا قنجی و خرابی نخواه روژا تا جوی بخوی تی بمری و روژه لام دنیارن گاوا آدم خار اما روژه دا نمر به لاشه خواه به جانیا خواه ما الان نست 30 سال بو عمریوی باشه مر جیناوی روژه جیناوی بو نست 30 سال باشه مر demek خود بونا هستی لاش جیمر راه درکت لاش بو لاش مری هم جانیا مری demek خدام بونا مرنا روحانی گوت بو گوتنا خدا دره و نای در نای راسته همه روژه دا آدم مر هیوا مر چاوا او جبنیاتا خدای پیروز قطیان مرن کت ناوان گناه وان کرد به زانی چا قیلی یعنی درانه کد گهزه قیلی مرنه گناه مثلا مینا مار سا گوتی چاخه مرمان گهزه چند قیلی وی هنه یا مار یعنی درانه مارهانه کیشان قله جرا ترا جار درده او دیگه وی درانی را جارا مرنید که به نوا مروان اصلا جی مرن به گناه کرنه درباز نوا مرف بو ایدی مرف برهانی مر نویساره که خودش گود دیسا جندنج نویساره ماشه گناه مرنه تینه مرنه دده مثلا کار اکید که ماشوی کاری مثلا حقاس پره لیا گناه کرنه مرنه نه پره مرنه demek ام دین بر خود دین داری مرنه بون بمرنه دین دار بون اصابیشم لی ایساعت او دین هلدا سرخا او مر چمکی اگر نمرا دین من دادانه ام بمرنه دین دارن چاد کار بو دین من باتا دادانه که تو کس نمرا شبوی اگه لاو خودی هات بمرنا خوا دین من دادا بخونا خوا دین من دادا لیه نگده بشن چما ایسامر برا نمرا می بمانا دین دار چا من گو جانم نه حتی هاتیه وقت جانم اخلاصه جانم جهیه جور درباز گل آگریده بن اساس جنت درتن دشنا دنیا نو اورشلیم نو هیه جنت چی چام بونا جانم گود کو کسین ور تنه برهانی نه رایوانه تنه جانیوان نینه یا لاشوان نینه اساس جنت دا لاشوان نینه دو جار هیه زندی بونا مریا جارا پیشی و جارا آخریه دودان جارا پیشی تنه ین باورمندین ایساوی زندی بن ایدی او جنت دا نامینن او درکبن جنت یعنی بهشته نوی درکبن جانی بستینن چا پالو سری 15 دا یک کورنتیان داد بیجه
و بین تابع عیسی بن 1000 سالی گو و پادشاهی بکن باش 1000 سالی و وقتی کنش در باز به او دیوان داوی به هنگه زندی بونا همو مریان وی به ین گناهکار و ین نگناهکاری دیگه پی زندی بونا پیشی را نگناهکار دیسا چی بونه ولی از تشتک بیشم سه مرن هیه سه جوره مرن هیه مرن هیه برهانی چا گاوا مگود آدم مر ایساش گود گاوا هاد یکی گو از هرم باوی بکمه کوری یعنی چاله بیم مش چارکم یعنی تربیه داین ما تربیه بیم ایسا گو به لبرا مری خال بکنه تربیه بر چاوی ایسا بر چاوی خودی او کسی که نه توبه کرد نه توبه نکرد نه او مرینه برهانی او حاله کی مریتی حاله دودا یا مریتی او یا مرنه گاوا راه مرواش جانا مروا در دکبه او دمره جانی دمره بیره جانی مریه یا سسیان که demek çi derket merineke ruhani merineke fiziki li mirina ruhani du çûre mirinê ruhani hene yek ku meriv çawa got bi ademî dî mirîne ya du da gava meriv diçe dîwana heta ci cizaretê ve ev e mirina duda gola agirî hinek milletê min di qiyametî lewne zimanê me li dîsa fikir ew e zindîbûna miriyan roj wê bê ku Xwedê wê ji mirinê azadke rizgarke bi saya navê Îsa Mesîh bi karê Îsa Mesîh Xwedê rast herî zor e lê ew hemû tişt bi rastî û bi heqî çêdike Kitêba pîroz da dibe rastî û heqî hîmê yanî bingeha textê Xwedê ne Xwedê bi saya Îsa Mesîh bi baweriya ser Îsa Mesîh ji mirina duda jî azad dike ya heta hate tiştekî jî vir keşkim ku Romya 5:12 û 15 da nûse ava çawa bi merivekî guneh kete dinyayê û ji wî gunehê jî mirin hat îsa ji mirin belayê ser hemû kesî bû çimkî hemûyan jî guneh kir lê divê pêşkêşa Xwedê ne mîna neheqiya yan gunehê Adem e çimkî heger bi neheqiya merivekî gelek mirin hê çiqa zêde bikirinê kar kerema yekî yanî kerema Îsa Mesîh nivîsere û dayîna Xwedê jîn sergiş hemûya dadê bawermend datê demek belê mirin hukm kiriye ser hemû kesî em hemû me guneh kiriye û heqê me jî mirin e lê bi saya serê Îsa Mesîh Xwedê bawermend da îro azad dike ji mirinê û cizareta heta hatê gola agirî dabûnê em gelek spas dikin Xwedê we xwe saeta we xweş bi rastî em gelek kêfxweş bûn bi vê bihebûna we em gelek şane xudan we bereket bike